Kani gade ka Pati CTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Uba Alexander L. Heng, ubalong menteri jong ketenat ke kot kekhia jong ke sarkar jela. Hakakat saw terik mentau benai naitung, ula pre pajba ya ke jaka aisumar ni ke sub center jong ke snong lat korengi. Komisi benta ban panyar ya ke jing sakri seki pajba jong ke ni ke snong bat ke snong ke beran marjan. Hagan ni ke sngi lai dan langru UMLA ke ni ke than, uba lambor malngyang bat uba batru kumu chairman jong ke Meghalaya State Planning Board jong ke sarkar jela nang taki doktor kinong tre jong ketenat ke kot kekhia kinong kit kam jong ke snong lat korengi bat ki pajba nong susnong ki balawan ban sakilang hagan ni ke sngi. Ya kini ke sub center la projdang nadu men bau ba lambor malngyang udang long UMLA jong ke nongkrem constituency. Henry hadin ke jing syarem no hak election. Om syam ladan menuru ban budin na ke benta ban penurlong ya kini ke sub center. Kebala sateng menta la kumbakar asnam AA. Dai hadin bau ki pajba ke nongkrem constituency kila pun ko bor biang ha uba lambor malngyang kumbu UMLA jong ke nongkrem constituency. Hak election ke berang sudap long menta asnam uba lambor ula simkhia ban budin tak hadu banda pli pajba ya kini ke sub center hak ni ke sngi. Memorandum malai da kini ke light korengi na ke banda ban upgradations ya kini ke sub center se ke PAC. Te ke don hi ke norms anta ki mo ki kriteria ki don ma ki don kam unde ki jaka ko bidon tang apu hajar don kam lai ekar. Te subha pikiran basnong ka boy meli nupi namar ko hirapsna ki quarters jo ki doctor Yahapsna quarters di Chokidar, Yahapsna quarters di nurses, Yahapsna di pun mak di Jindagam nampak PAC. Dia nak kedau arpo hajar ke Patmang. Dia subha banja kur bagi ya so bende ki kur kharungo ki kur mauri ki bubun jaka pun puta wa sini ni yong pi lada pi baru ki bukloi ban ai jaka ni kularu ban ai ka bi ni ki yeng jumpi. Ya kam sorka na pata ki ki bukloi ban ai jaka dan pata ban sna Kejing sna jumlah kami jumlah sarkar, ladang sna PHC, sna di hospital ladang CSC kami jumlah sarkar. Jadi nampak jenun kam jumlah bayi berokawai. Jadi nampak tahu yang ibu kata ru ladang sarkar ni persak apalah benpoi yang kejing benpoi haru kata jaka yang bagi bayi anggut bagi terang nampak beliau di kejing semua nampak kejing kejing. Tidak ada dan mulu bawa menuan sekemat nampak benda benda upgradation ni kini. Padahal juga por population gede arpo hajar kamde kasan hajar ladang create in wrong precedents kalau hidup belum tes po hajar hitil ala belum kasan hajar ala sengis po hajar ada belum kanom stay one follow back ban buat be ya kanom stay bomba gede tingit ba kalau yang mahal nombor away like kon kamde bisnai PC tadang bata kini ko gedong ini kini bisna nang tag boro away bisno nang tag jenut kam yung pa yongi ini semua abang rumah ni ni kan scheme Ibarat ke mega health insurance scheme. Bukan dengi SPI bila registrasi kita ke MHIS. Kalau mengi baru aku pergi pajak ngitip ke smart card. Jadi ke smart card kalau mengi ini dengan selian juga sarkar Meghalaya. Kalau health department ni IAP anak prapo aja. Anak prapo aja betah nak betah samut harga yang longin langsung berjumpi. Ban ai kejing semua keberangkap berjumpi. Pada jadi persiang berta bandra nak alat berapa hajar saya senang nak berta judul kam jadi pajak. Tena dengan kejama perlu beri kanun kut tangkan ni. Lai nak sudah asai guru pitip. Hadir lai ngiyo kan play kan ni. Bateng-teng dah penting ina. Iman laku miasket han. Balasang doang isu ng IP. Isang balam ubong layer bong tikam. Yo kilendong natin. Dahil yung anong pagkilat IP palabuit, andarap ka niya. Nganuan sa bambu, yaw mau nung rim na matako umbam undi kabelang life nyo kurur. Ya kalituat tulad. Kata agad sa kuwi, commission ka mga buong pakmat. Mga OIP ngan sa ito, bagi orang masnong berus kata nak saya pelajari tiap hari mentah dikelai pun kam belajar malam. Ya di mana sebelum malis nama nurim. Tengah kuah benong hari kapur perlu bayar. Bakal resmi kenong si berjob. Resmi bang inang susu penuan rak. Nabenta keroi kapar. Kejing bahabat kejing pensuk. Nabenta inong siyang sinong
Jong kini kisnong beli juni.